Sanibingelela. Into Fire Soweto TV sibika ngodaba lensizwa uMahostela 97 Music lapha ku-Facebook. Insizwa imemezele iy'ndaba zokuthi izobe ifisa ukuba ingxenye yegcwalisa Spring Picnic, ifisa abantu bayivotele. Siphinde yabuya namhlanje yaphinde yabhala kanje lapha ku-Facebook ithi, before ngiqhubeke nokucela ivoti ngithi angibonge naze nangipha uthando bo kule post yami yasemini. Impela ngaqala ngo-2018 ukufunda but kwaba nzima because ngangingenayo i-backup strong, so ngadicida ukwenza i-security, okuyilapho engaqala khona ukuthi ngithi ngifunda ngibe ngisebenza. Akubanga-ke lula cause engaqala nabo kudala baqeda but angizange ngaphela amandla. Nami sekuze kwalunga, wasephinde yagcizelela lapha eMahostela ukuthi SMS gcwalisa Mahostela inamba ku-3172. Ikhuluma nje lensizwa-ke ikephala nepost izolo ikhona kule channel okuyinto Fire Soweto TV. Nathi-ke siyaphinda-ke futhi siyagcizelela ukuthi-ke ifisa ukuthi lensizwa-ke niyivotele ingene kwi-top 15 ezomenyezelwa-ke ngoba kuyavalwa ukuvota ngeyi-26 zika-September noma kube kumenyezelwa-ke ngalosuku lolo. Okuyiyona nto enhle ukuthi yena angene kakhulu. Thina kule channel siyathanda ukuthi sikhulume ngezinto lapho abantu ababuya kwi-humble beginnings, nanoma ubani ubone ukuthi umuntu uphumaphi, uya kuphi nempilo. Umaskandi eminye imiculo okunzima kuyo ukuthi uphumelele, usheshe uthole indawo yakho ngoba the way ukuthi ngakhona kuthi noma usuphakathi kungabi lula ukuthi uthole i-chance kuyona kuphinde kuqhubeke kunoze ithuba abantu ababodwa akade vele bafika ukuthi uma usulitholile ithuba ulibambe ngezandla zombili. Lensizwa-ke iyakuveza, iyakukhombisa ukuthi uma uyimisele empilweni, uma empilweni wazi ukuthi yini ofuna ukuyenza, yini oyiphokophele, ungazuza u-achieve noma yini. Inhloso yalama-post alokho awenza kwaMahostela ukuthi yena ubekhulumile izolo ethi ucela abantu bekuxhase kakhulu ngoba ufuna ukuthi enze i-graduation yakhe uma ekwazekile ukuthi aqasheke lapha emcimbini okwabani owakhe uKhuzani okuyigcwalisa Spring Picnic. Nikhombiseke uthando lensizwa njengoba isho ukuthi yena iyabonga ukuthi nikhombise uthando ngokuthi epostini ayibhalile abantu abaningi bakhombisa ukuthi bayayithakasela kakhulu leyo nkulumo leyo. Nami ngomunye abantu aba-happy kakhulu lensizwa, ingakho ngenza ne-video izolo ukukhombisa ukuthi yena cha uyayidinga i-support. Ngaze ngamnqenqela abantu ukuthi bengayilibali, namanje ngisaphinde futhi ngithi uthando aliqhubeke niyikhombise njengoba nenzile nakwabanye, nibakhombise uthando oluyisimangaliso. Sizoyibamba lapho-ke ividiyo sisodibana okuzayo-ke nenze sure ukuthi insizwa njengoba ininxenxele inicelile ukuthi niyivotele. SMS egcwalisa Mahostela ku-31672. Ngiyabonga, salahle.